باژارێ پێخەمبەران وارێ گەورێسپی وارێ ئەولین پەرستگەها لە جیهانی هاتیە ئاواکردن بە دەشت و گوندێن خوێ بە باژار و ئاواهێن خوێ وارێکی ئەفسوونی دیرۆکە ڕەحایە دگهیژێ ساڵێن 11,000 یێ بەریزاینێ ڕەحا دی قورعان تەورات و ئینجیلێ دژی دەرباست بێ و وەکی جهێکی و پێخەمبەر ئیبراهیم لێ هاتبێ جیهانێ تێ قەبولکردن ڕەحا ji dîrokê pêde her bajarekî dewlemend bû ji bo ku li ser rên bazirganiyê bû bajar her mezin bûye ڕەحا bi stranbêj û dengbêjên xwe navdar e kes nizane gelo ji ber îsotên tûj dengê Rehayyan xweş e an na lê bi gelemperî dengê hemû Rehayyan xweş e ڕەحا وەکی ستێرکێکê li asiman di nav bajarên Kurdistanê de diçirise ڕەحایek kevnare bi sedan cihên dîrokî û bi dihan meqamên pêxemberan li benda we ye ku hûn biçin lê bigirin